Ponekad je u životu potrebno samo malo, nekoliko caka da bi uspjeli da napravimo nešto super, ekstra, sami. Jedan mali video da vam pomogne za sve one moje male piliće koji su odlučili da naprave makarone sami. Pokazat ću vam nekoliko caka kako da vam se makarone ne lepe. Za početak treba vam velika šerpa, hladna voda i dok sipate hladnu vodu okačite vašu šerpu za tu dršku sa strane ili spustite na sudoper da vam ne bi bilo teško. Poslije stavite na šporet i posolit ćemo. Ja sam stavila morsku sol, znači možete staviti otprilike pola kašike i poklopit ćemo. Stavit ćemo na najveću temperaturu, možete staviti onaj buster, za minut je gotovo. I kad proključa voda, znači kad bude ovako puno balončića, onda ćemo da skinemo poklopac i sipamo naše makarone. Znači sipate količinu otprilike koliko vama treba, ali treba uvijek da ima vode. Treba da znate kao i riža kad se kuva, znači dobije se dupla količina od one količine koju smo sipali. Poslije ćemo da izmiješamo makarone da bi se razdvojile. Odmah ćemo da spustimo temperaturu na 6, znači na srednju temperaturu i tek onda poklopimo. Ponovo će voda početi da ključa i poslije ćemo smanjimo na 4 i izmiješamo makarone da bi se one razdvojile jer one kasnije rastu i ponovo se skupljaju jednu uz drugu. Znači izmiješat ćemo s vremena na vreme i poklopiti. Ako nam se desi ovako da ima pjene gore, samo podignite poklopac i spustite i ponekad izmiješamo da bi razdvojili makarone. Kad su makarone gotove, znaćemo kad samo ovako presiječete, znači ako se fino makarone presijeku, dobre su, ili jednostavno samo probajte, znači pirnemo i probamo. Ukoliko im fali samo markice da omekšaju, znači poklopite i isključite i one će se još u vrućoj vodi da omekšaju. Stavit ćemo cediljku direktno u sudoper i uzmete fino krpu i prospite tu vodu u cediljku. Oblijte malo hladnom vodom vašu šerpu da se malo ohladi i slobodno je stavite dalje na šporet. Jer ona je i dalje vruća, znači stavite je na onu zaštitu da se ne bi nešto zapalilo pored vas. Hladnom vodom ćemo da ohladimo naše makarone. Miješate malo sa kašikom da to bude ohlađeno svuda i vratit ćemo te makarone u našu šerpu koju smo već kuvali. Polako da ne bude makarona svuda okolo šerpe. I dodat ćemo markice ulja. Ulje će pomoći da se makarone ne lepe, znači već ih možete tako kad ih promiješate koristiti za vaše salate ili neke druge priloge koje vi volite. Uživajte! Za ljubitelje krema, znači možete dodati pavlak ili krem freš, čisto da bi dobili fine kremkaste makarone koji idu uz sve priloge. Hvala vam na gledanju i stvarno svaka čast za realizaciju vaših makarona koje ste uspjeli sami da uradite. Ljubim vas, prijatno i do nekog sljedećeg videa. Budite mi dobri. Ćao pilići!